Risa jeroning tata cara nyurat lontar. Bekala jagi nyurat lontar, wenten tata cara sane patut kamargiang. Sane ka pertama punika patut sayagang skadi lontar. Nyurat lontar nenten pisan dados skadi nyurat ring buku tulis. Nah, nanging tangan sane ngema lontar punika ka Aladin antuk lungka-lungka. Piranti sane kaping kalih punika wenten pengrupa. Nah, skadi ring tengah-tengah puniki nika kawastanin pengrupa. Pengrupa punika kaanggen nyuratang ring lontar punika. Tendados nganggen pulpen, nggih santukan pulpen punika kaanggen nyurat ring buku tulis. Sane kaping 3 punika wenten lungka-lungka. Nah, skadi punika lungka-lungka sekadi bantal nika nggih. Nanging puniki bantalnyane cenik nika wastanyane nika lungka-lungka. Kasur alit nika nggih. Nah, lontar sane patut kasurat sangkaning nyurat neplek ring meja punika kawastanin lontar tulah sane nenten dados kewacen napi malih kaentungang. Indek ukuran saking lontar puniki wenten lontar sane alit nika 25 cm, lontar panjang punika 30 cm ngantos 35 cm. Nah, piranti sane selanjutnya punika wenten tingkeh metunu. Nah, niki kemiri nggih. Kemiri sane dibakar dumun. Niki kawastanin buah nagasari nasa sane metunu. Nah, indek nyurat lontar punika kakawitin saking baris kaping kalih. Sane kakawitin punika saking bolong A ngantos bolong C. Kenten malih baris kaping kalih 3 miwah 4. Nah, baris ka pertama punika utawi baris pinih luhur punika kaanggen genah pengangge suara utawi tengenan. Skadi wenten aksara I, taler pepet kenten nggih. Ageng aksaranyane taler spasinyane mangda patah. Yening iwang rikala nyurat sampuna aksara punika kaurek utawi kacoret. Nggih. Kalau aksaranya salah itu jangan dicoret, tapi ditambahkan dengan aksara sane iwang punika kapademang antuk nagingin suku U dan I. Enggih yen sampun puput nyurat punika kaslemang nganggen tingkih sane sekali iwau punika nggih. Tingkih sane metunu punika gosok-gosok mangda punika sesuratannya nika hitam nggih. Nah, niki sekadi tinta alami saking buah nagasari punika. Nah, kausap antuk tisu mangda bersih lan meciri nika aksara balinane. Nggih wantas kadiasa punika indek tata cara nyurat ring lontar punika. Nggih puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Suksema.